Radio Beograd 2. Rečeno i prećutano. U Beogradu postoji više hiljada zgrada koje niko ne održava. Ne pere ih, ne održavaju im se liftovi, gromobrani i druga infrastruktura. Vlada Srbije je usvojila predlog zakona o stanovanju koji bi trebalo da se nađe u skupštinskoj proceduri do kraja meseca. Posle usvajanja novog zakona, svaka zgrada će biti održavana, tvrdi predlagač zakona, dok kritičari zakona pak tvrde da je teret ispunjenja javnog interesa potpuno prebačen na građane. Da li će novi zakon o stanovanju omogućiti da se konačno uvede red u održavanje stambenih zgrada, što je želja svakako većine građana? Danas pitamo Marka Grbića, vlasnika firme Houseman, koji nudi uslugu profesionalnog upravnika zgrada na 180 ulaza u Novom Sadu, i Dejana Vujčića, menadžera i predsjednika Skupštine stanara u jednoj zgradi u Beogradu. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, hvala vam, posebno vama. Moram da kažem, Marko, vi ste došli iz Novog Sada da biste bili danas ovde sa nama gost uživo, a ne putem telefona. Hvala vam puno zbog toga. Dakle, predlagač ovog zakona, Vlada grada Beograda, naglašava da taj zakon ne uvodi ni jedan novi moment za građane koji se ponašaju u skladu sa zakonom. Da li se slažete pre svega sa ovom konstatacijom predlagača zakona? Na osnovu našeg iskustva, da, ali za teritoriju Novog Sada. Koliko smo upoznati, u Beogradu je totalno drugačija priča i smatramo da će u Novom Sadu omogućiti da samo budemo učinkoviti u rešavanju naših problema i da neće doneti, kako se to u javnosti govori, velike promene na finansijskom nivou, kako ljudi govore. Da, to bi trebalo da podrži zakon, ali tako? Naravno. Ta promena na finansijskom nivou. Vi ćete nam kasnije reći kako se živi u Novom Sadu. I vi ćete, poštovani slušalci, nećete verovati kakve su to razlike, kao da smo na dva kontinenta, a ne samo 80 km daleko u istoj državi. Dejane, da li se vi slažete sa ovom konstatacijom da nema ništa novo za one koji rade po zakonu i koji se pridržavaju reda? Pa ne da nema ništa novo, nego ja bih ovo nazvao revolucionarnom pozitivnom promenom u rešavanju problema o održavanju zgrada. Znači, to je tako urađeno, znači da niz članova novih omogućuju da se taj posao održavanja zgrada mnogo lakše i bolje radi. Navešću samo par primjera, pre svega vezano za odlučivanje, znači data je mogućnost da čak na skupštini stanara vlasnika stana predstavlja čak i zakupac, ukoliko vlasnik stana ne kaže da on ne može da ga zastupa. Znači, to je ta neka 51% da bi se moglo raditi po odlučivanju. Druga stvar koja je jako bitna, a koji ljudi koji se bave ovim poslom kao predsjednici skupštine stanara imaju, to je recimo način sakupljanja novca. Znači, problem je uzeti 20 ili 50 dinara opet po odluci skupštine stanara za bilo kakvo održavanje. Novi zakon daje mogućnost da faktički ta naplata iznosa novca koji se dogovori na skupštini stanara većinskom odlukom skupštine čak ide preko infostana, znači preko objedinjene službe naplate, što smo malo prije čuli da to već postoji u Novom Sadu, što je meni stvarno, da vam kažem, prosto nevjerovatno, iznenađujuće, jer i Novi Sad i Beograd i svi gradovi Srbije valjda i rade po sadašnjem istom zakonu. Znači, mi to nismo bili u mogućnosti da radimo, a to je objektivno najveći problem koji koči ljude koji žele da žive u boljim zgradama, lepšim zgradama, sigurnim zgradama, koji ostalom žele da im gradovi izgledaju lepše, bolje i sigurnije nego što su to danas. Da, to ćemo još da vidimo kako može da funkcioniše to i kako taj novac naš kuda ide, da li negde leže na računu, da li su zgrade neke u pretplati kod gradskog stambenog, da li ljudi uopšte znaju koliko novca su odvojili, da li im to neko kaže. To su možda neka delikatna pitanja koje ovim zakonom nisu baš mnogo jasno definisana i ne znam se kako će se razrešiti. Ali ajte, recite nam, Marko, da uživamo malo o tome kako Novi Sad lepo živi, šta možemo sve od vas da naučimo. Dakle, vaša firma postoji od 2010. godine, 6 godina ste na tržištu i radite i imate posla u jednoj atmosferi, beogradska atmosfera je da niko neće da pare, da je sve skupo, da nikoga nije briga za zgrade, niti za okolinu zgrade
I sada vi dolazite sa pričom da Novi Sad živi u jednoj potpuno drugoj filozofiji življenja u gradu, dakle žele da daju novac i traže upravnika koji će da brine o tome. Tako je, upravo. U Novom Sadu već duži vremenski period postoji mogućnost da preko JKP informatike imamo stavku SKU koja je zapravo prihod Skupštine stanara. Stanari su ti koji biraju koja će visina iznosa da se izdvaja na mesečnom nivou, koji će uplaćivati na objedinjenu naplatu i te pare sa objedinjene naplate se prebacuju dalje na račun Skupštine stanara. Znači, mi smo sami ti koji odlučujemo kako ćemo i na koji način da trošimo pare. Ono što je bitno, da taj prihod Skupštine stanara ne može da se poveća ili smanji bez potpisa 51% vlasnika stanova. Na Skupštini, u odnosu na to šta želimo da uradimo, donosimo ponude, stanari sami izaberu koju ponudu žele, na koji način žele da je plaćaju i koji vremenski period će to nešto da rade. Kada se dogovorimo oko te neke ponude, skupimo potpise i predamo JKP informatici koja skuplja u narednom periodu pare koje smo dogovorili. Koliko sam shvatio, kod vas u Beogradu postoji problem da jednostavno ne postoji institucija koja može da skupi pare i da preda na vaš račun. Iz tog razloga pretpostavljam da je zakon predvideo mogućnost da vi sami se organizujete na način da stanari uplaćuju direktno na račun Skupštine stanara, a da upravnik bude ta osoba koja za stanare koje ne uplate da preko izvršitelja izvrši naplatu. U Novom Sadu je generalno priča ljudi da žele da plate, ali da žele da svi učestvuju u tome. Dolazimo do situacije da otprilike 80% ljudi po zgradama uplaćuje prihod Skupštine stanara, a da onih 20% jednostavno to ne zanima i da faktički manjka para u budžetu zgrada. Kod nas imamo zgrade koje imaju i po 50-100 hiljada, to su pare koje se skupljaju duži vremenski period. Mi da bi su stanari bili sigurni šta se i kako radi u okviru zgrade, na mesečnom nivou izbacujemo izveštaje gde je tačno napisano koliko para ima na računu, šta je rađeno toko tog meseca i šta su neki godišnji planovi koji će biti predviđeni za radove. Tako da poenta cele priče jeste da sve bude transparentno i da stanar u svakom momentu zna gde su njegove pare, šta može s njima da radi i kako će se s njima raspolagati. Koliko je to novca? Ajde da pokažemo to praktično, otprilike. Pa, priče koje se vrte po medijima u poslednje vreme, pominje se ta famozna cifra od 300 dinara za profesionalnog upravnika i pominje se cifre koje će biti uvećane u zavisnosti od zgrade. Ja ću reći da u našem slučaju to nije tako. Naša cifra za profesionalnog upravnika zavisi od broja stanova koliko zgrada ide i kreće se u dijapazonu od 150 dinara do 350 dinara. Što je zgrada veća, cena naše usluge je manja. Tako da priče koje služe da će jedan upravnik na jednoj zgradi zaraditi 30.000 su gotovo nemoguće. To je jedna stvar. Druga stvar, cifre koje se stavljaju za prihod Skupštine stanara zavise od konkretne zgrade. Što je zgrada manja, ili su njene potrebe veće, ta svota se povećava, narednog meseca koliko smatraju da to nije potrebno, oni će se smanjiti. Ono što je isto jako bitno, da mi u svakom momentu, za razliku od vas u Beogradu, možemo da dobijemo informaciju koliko para imamo na svom računu, koliko duguje i ko je koliko platio. Da, kakva je situacija kod nas, Dejane? Šta znate vi o svojoj zgradi u kojoj živite? Koliko novca se izdvaja? Da li se uopšte prikuplja na ovaj način? Šta radi Infostan, šta radi gradska stambeno? Potpuno nam je nejasno. Da, nejasno je priča. Ovo što je Marko pričao do sada, to je faktički recept modu kako će se raditi u Beogradu buduće. Ono što ste vi rekli, Dijana, na početku, kao da smo dva kontinenta, a isti zakon vredi i u Beogradu i u Novom Sadu. Znači oni to mnogo naprednije, mnogo bolje rade i ja sam srećan zbog toga što ćemo danas sutra i mi tako da radimo. Pitali ste me vezano oko para i koliko to para recimo funkcioniše za bilo kakve aktivnosti u zgradi. U zgradi koju ja vodim, ja uvek hoću da kažem, uvek govorim jedan light motiv, kažem, ne želim da živim u blatu i ne želim da dozvolim da neki pojedinci koji smatraju da zgrada njihova počinje od njihovog praga, a ne od ulaza, stepeništa i svega ostalog. Znači ne želimo da preskačemo preko đubrišta, želimo da živimo u lepoj, modernoj i uređenoj zgradi. Naravno, tu postoje jako veliki problemi. Recimo, poslednja akcija koju smo imali, koju još ovog nismo
završili, jeste jedan deo vezan za betoniranje ispred zgrade, pravljenje novih ulaznih vrata. Od 30 stanova učestvuje 15 stanova. Kad skupimo pare, mi ćemo da uradimo to i da napravimo. Znači, ljudi se pojavljuju kod nekog lica, obično je to predsjednik kućnog saveta, odnosno skupštine stanara zgrade, kod mene ili kod komšije, donose se pare i mi to uspemo posle ne znam koliko meseci da uradimo. Jako smo uspešni u tome. Znači, uspjeli smo da nas 15 od 30 uradi nešto. Naravno, to nije pre svega lepo i nije u redu da 15 stanara recimo održavaju zgradu u nekom nivou, a ovih ostalih 15 ćute, prođu onako pored vas i kažu baš lepo radite, ovo će super da izgleda, a pri tome ne plaćaju. Znači, ovaj zakon koji dolazi i koji se nadam će biti usvojen, omogućit ćemo da preskočimo sve ove stvari, omogućit će ljudima koji se bave tim poslom, da li su upravnici ili profesionalni upravnici, da rade upravo kako to recimo radi kolega iz Novog Sada ili druge firme, i da naravno dovedemo naše zgrade da budu mnogo lepše, bolje i pre svega sigurnije. Znači, ovdje se ne radi samo o novcu. Veoma dobro znate i vi iz medija koliko je u Beogradu bilo slučajeva, smrtnih slučajeva zbog pada fasade, zbog loše odrađenog, odnosno nije skinut led, ljudi su lomili i lomići ruke i noge i ne daj Bože da bude poginulih kad je dolazi zimska sezona. Prema tome, u Beogradu je to u sistemu ORUK sistem. Znači, koliko je čovek uporan, snalažljiv, taj pojedinac koji je predsjednik skupštine stanara, ili koliko nije, i tako to funkcioniše. Opet kažem, sa ovim novim zakonom otvaraju se veoma, veoma, veoma velike mogućnosti rada. Vidim da ste nešto beležili. Marko, izvolite. Upravo to kao što je Dejan rekao, ovaj zakon bi trebao da omogući svima nama da budemo učinkovitiji i da živimo u bolje uređenim zgradama, što je krajnja poenta. Najveći problem, kako i kod vas i kod nas, je samovolja pojedinih stanara koji ne žele da učestvuju ni u čemu. Ovaj zakon bi zapravo trebao da donese zakonsku odredbu koja kaže da volja 51% vlasnika stanova, u nekim slučajima čak i 2/3, donosi obavezujuću odluku za sve stanare. Kako to izgleda? Malo pre ste pomenuli da u vašoj zgradi imate 30 i nešto stanova i da u cijeloj priči želi da učestvuje 15. Vi ukoliko donesete odluku 51% da želite da ugradite interfon, popravite ta vrata ili bilo šta, to je obavezujuće za sve. Znači, ne može jedan stanar da kaže ili da koči celu priču. Bitno je da svi učestvujemo u svemu tome i da podjednako finansijski priđemo u cijelom problemu. Ovi izvršitelji zapravo treba da im omoguće da, ukoliko ste dogovorili za ugradnju interfona vam treba 50 € i želite to da razbijete na 5-6 rata, da svako plati zapravo tih 50 € i da to uradite u zajedničkom trošku. Na kraju krajeva svi živite u toj zgradi. Jasno, ali znamo kakva je socijalna slika u zgradama u Srbiji, stanovnika tih zgrada, ljudi koji imaju te stanove, i sada vi znate da, Dejana, verovatno vi u zgradi imate ljude koji stvarno možda nemaju ni toliko da plate, da učestvuju, ni to je čak obavezni deo, to ono što ga zakon obavezuje. Kažete? Postoji mogućnost, vi kao skupština sami donosite odluku na koji način ćete isfinansirati to nešto. Vi možete, mi u pojedinim zgradama imamo mogućnosti gde se socijalni slučajevi oduzmu od tog plaćanja. Znači, dogovor je, neki radovi koštaju 15.000 dinara, ajde svi da uplatimo po 300 dinara ili koliko već, a ovaj stan će biti iz tog plaćanja. Znači, to je opet naš neki socijalni moment gde želimo da pomognemo takvim ljudima. Sve stvar dogovora i ono što je bitno. Znači, niko od nas, profesionalnih upravnika, ne može da uradi neko investiciono održavanje ukoliko to sama skupština pre toga nije aminala. Što znači da ne može, kao što se govori u medijima, meni će neko doći i reći, evo kao što 150.000 sutra plati. Ne, mi smo vam doneli ponude, vi ste doneli ponude, znači nisu naše ponude jedine, i vi ste izabrali način, vreme i kako ćete to izorganizovati. Naše je samo da to sprovedemo u delo. Sad, ovaj deo javnosti, prisutnosti javnosti u zakonu i u životu zgrade je taj moment da to uvođenje javnog interesa kada su u pitanju hitne intervencije. Dakle, treba da se omogući ulazak nekog ko treba da sanira nešto
i ako neko ne želi da otvori vrata ili ako nekom komšiji curi već ne znam koliko, pa vlaži nekom drugom okupatilu, dakle to su situacije koje su bile potpuno nerešive do sada. Nema niko pravo da vam uđe u stan da otvori vrata sa nekim nadleženim i da izvrši tu sanaciju toga. Kako je sada? Znači, hoće li sada morati svako da odreaguje u kratkom roku, ako ne policija ili već ko komunalno ulazi na vrata i rešava se problem? Upravo to što ste, Dijana, rekli, znači ovaj zakon omogućava, odnosno i rešava i taj problem. Od svih ulaganja koje su vezane za zgrade koje podrazumevaju te hitne intervencije, investiciono održavanje i tekuće održavanje, uvek je na prvom mestu da su hitne intervencije. Jer hitne intervencije, to su one intervencije koje moraju odmah i tog trenutka da se urade, jer zbog njih će, da se napravi poplava u celoj zgradi, da se uništi mnogi stanovi, da se napravi požar i tako dalje i tako dalje. Znači, novi zakon omogućava, znači, da u takvim hitnim situacijama može da se uđe u taj stan i da se uradi ono što treba da se uradi, recimo kroz taj stan prolazi glavna vodovodna cev koja mora da se popravi, ako se ne popravi napravit će se haos u zgradi. A što se dešava sa manje hitnim intervencijama? Dakle, malo pre sam rekla, curi nekome voda. Nije strašno, ali nekome gore se pravi fleka, kondenzacija, već ne znam nija šta može da bude. Bilo šta što nije od nekog presudnog uticaja za urušavanje zgrade i sistema funkcionisanja svih stanara, nego prosto imate problem vi i komšija. On je neodgovoran i nešto se dešava u njegovom stanu što ima posljedice na vaš stan. Da li tu sada ovaj zakon na neki način štiti onog stanara koji je ugrožen od komšije koji nije savestan u sistemu stanovanja, ne osjeća tu odgovornost, niti funkcioniše u zajednici kako treba da funkcioniše? Da, upravo prvi put se pominje moment gde će ljudi biti obavezni ukoliko imaju problema sa zajedničkim instalacijama da omoguće ulazak ekipe koja bi to sanirala. Naravno i na samim stanarima i na upravniku koji vodi zgradu jeste da proceni koliko je hitnost nekog obavljanja posla. Kao što ste pomenuli malo pre, ukoliko je to neko curkanje, malo vlaži, niko od nas neće trčati da razvali taj stan ili da bilo šta uradi kako bi to sanirao. Međutim, dešava se vrlo često i mi smo imali takvi slučaje gde su ljudi čak tražili da potpišemo ugovor ili bilo šta, da ne smemo ništa diramo u njihovom stanu, da ne daju da pristupimo njihovom stanu i ovaj zakon zapravo štiti tog stanara koji ima problem od onog stanara koji ne želi da učestvuje ili ne želi da dopusti da se u njegovom stanu nešto uradi. Niko od nas ne želi da zadire u privatnost ili problem ili stvari koje se dešavaju u stanu onog ko je napravio problem. Poenta, kao što sam rekao, jeste da budemo učinkovitiji i da svima omogućimo normalno stanovanje. Da li će upravnik zgrade, da li ima prava da interveniše u situaciji koju sam navela? Nije poplava, neće biti smak sveta, ali neko od nekog strada, sitno, malo, ali kvasi mu nešto, nemam pojma, curi voda iz kupatila i to nije nešto ugrožava zgradu. Da li upravnik ima, ako neko ne želi da popravi to, ako to smatra nebitnim, ako je nemaran, da li upravnik ima i u takvim situacijama koje nisu opasnost po celu zgradu da izađe i da u susret i da pomogne onome koji je ugrožen da reši taj problem? Mi smo do sada mogli samo da pričamo sa stanarima i sve se svodilo na to je neki dogovor, da li neko želi ili ne želi. Ovo je prvi moment kada zakon kaže da on mora da učestvuje u tome. Ono što bi bilo jako dobro, i to je možda jedno od manjkova zakona, da objasni načine i na koji način može da se izdefiniše da taj neko i kakve će konsekvencije imati ukoliko ne dopusti da se uđe u njegov stan. Znači, to ne postoji, ili tako? Za sad, koliko smo pročitali, piše da postoji obaveza i piše kolika je njegova kazna. Šta se dešava ukoliko on plati kaznu i dalje ne želi da mi uđemo u njegov stan da bismo rešili problem? Se vama čini to kao manjkavo zakona? Da, Marko je u pravu. Međutim, u zakonu ima jedna izostavka jako bitna, da je upravnik u obavezi da prijavi svaki kvar, jer sve što bi šteta naknadno nastala može da ide na račun tog upravnika. Znači, upravnik je odgovoran za sve kvarove koje se prijave, a on ne postupi po zakonu, odnosno ne obavesti službe da regulišu, odnosno da srede taj kvar. 12 sati 20 minuta, slušate Rečeno i prečitano, sa nama su danas Marko Grbić i Dejana Vujočić. Oni su ljudi stručnjaci za upravljanje zgradama, da kažem tako. Sada,
Profesionalni upravnici su neki novi institut oko koga se diglo najviše medijske buke i pažnje. Čak se oglasio i Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, pa da vidimo šta je to tako problematično sa tim profesionalnim upravnicima, ali samo posle jedne muzike i reklama. 12 sati 28 minuta, slušate Rečeno i prečitano, sa nama Marko Grbić i Dejan Vujičić. Govorimo o novom zakonu o stanovanju. Rekla sam malo pre kada smo završavali ovaj prvi segment razgovora da se institut profesionalnog upravnika prilično bure u javnosti, čak se oglasio i Rodoljub Šabić, poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja, i on kaže da profesionalni upravnik, on kaže vodite računa da li ćete usvojiti zakon, pazite, to je novi institut u našem sistemu i mi ne znamo da li će i kako on funkcionisati, da li će funkcionisati kako treba. Dakle, može na neki način da se ugrozi privatnost građana. A što to može da bude? To je davanje jedinstvenog matičnog broja možda nekome ko i nije lice kome to treba da se da. To znači u prevodu to na što sugeriše Šabić. Ima li mesta takvom komentaru i kako ga vi razumete, Marko? U principu ima mesta iz razloga što zakon o informisanju o javnom značaju govori da niko ne može da da JMBG, nijedna institucija ne može da traži JMBG, osim ukoliko to država traži od vas ili ukoliko ste vi bilo kakav podatak dali samovoljno. Ni nama nije jasno na koji način će neko nas primorati da od stanara tražimo JMBG. Da se razumemo, nas ne interesuje kakvo imovinsko stanje, ko gde radi, bilo kakva privatna informacija vezana za stanara. Ono što nam je bitno, kako bi ceo sistem funkcionisalo, da od vlasnika stana dobijemo kontakte, da možemo da ga kontaktiramo u momentu kada se neki problem desi u njegovom stanu. Nama se na mesečnom nivou desi 20 do 30 takvih situacija gde jednostavno vlasnik stana ode na posao ili ode na godišnji odmor i gde smo prinuđeni da na neki način dođemo do njegovih informacija. Takođe, bitno nam je da dobijemo informaciju koliko stanara živi u stanu, jer zajednička struja, zajednička voda i neko učestvovanje u troškovima zavisi od broja članova domaćinstva. Ove informacije koje su tražili JMBG i ostalo, koje zakon predviđa, nama nije jasno na koji način će to iziskivati od profesionalnog upravnika da rade. Znači, oni moraju da nam daju alat, odnosno instituciju koja će biti odgovorna da to nešto sprovede u delo. Ni ja sam prvi ne želim da skupim te informacije, jer meni nisu potrebne. Jasno. Dejane, su vama potrebne informacije JMBG? Pa gledajte, objektivno, ja nisam imao nikakvih potreba da uzimam bilo kakve informacije o vlasnicima stanova, pogotovo ne jedinstveni matični broj građana. Mislim, zašto mi uopšte bi bio potreban taj broj? Znači, osim imena i prezimena vlasnika i onih članova domaćinstva koji se eventualno okači na oglasnu tablu kao spisak stanara, mada to po zakonu takođe ne može da se uradi ukoliko nema saglasnosti vlasnika stana, a opet postoji jedna uredba, kako se meni čini, u gradu Beogradu, gde je svaki predsednik skupštine stanara u obavezi da to uradi, to je malo u suprotnosti. Ja ne vidim zašto se uopšte onda diže tolika buka oko jedinstvenog matičnog broja građana. Vrlo je, recimo, interesantno meni bilo, pošto sam pratio komunikaciju između poverenika za informacije javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti gospodina Rodoljuba Šabića, koja je data agenciji Beta, čini mi se ovo upravo što ste vi, Dijana, rekli da bi bili povređeni povređena tajna informacija ličnih podataka, da je posle opet kasnije u drugom komentaru na sajtu ministarstva data opet jedna informacija od strane istog gospodina Šabića, da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture javno je u stvari saopštilo da je neprijatno iznenađeno pod navodnicima jer je uputilo nacrt zakona povereniku za informacije, koji je rekao tada još u to vreme sa stanovišta nadležnosti poverenika nema primedbi na nacrt zakona. Da uopšte znači nema primedbi.
A da je opet je ministarstvo na to dobilo odgovor opet od gospodina Šabića, kaže da je izbor konkretno rješenja ovlašten predlagač, a ne poverenik. Znači, to su neke stvari grarije, pa ja ne znam, koje ja shvatam malo drugačije, ali ne bih sad o tome. Mogu samo da pričam sa strane naše, odnosno da kažem naše, mislim na ljude koji se bave poslom upravnika zgrade, da tu ne postoji nikakva povreda bilo kakvih podataka, da bi se na ovaj način digla tolika buka vezana da su ugroženi podaci. To je jedna stvar. Druga stvar, ovo što je Marko pričao, opet tu ima malo nekih sukobljavanja u samom zakonu, gdje s jedne strane piše da vlasnik stana je u obavezi da u roku od 30 dana obavesti upravnika da ima zakupca stana, a s jedne strane, a s druge strane opet piše da je upravnik taj koji vrši evidenciju između ostalih ko su novi zakupci. Ako neko smatra da upravnik treba da se bavi poslovima onim koji rade plaćeni ljudi, a to je komunalna policija, to je policijski inspektor, da bi država naplatila svoj porez na osnovu toga što postoji neki zakon, a taj porez znamo je 20%, onda to nije dobro uređeno i to je pogrešna adresa. Upravnik je lice koje se bavi pre svega održavanjem zgrade, koje se bavi samo zgradom, a ne bavi se naplatom poreza. Bavi se, morat će da se bavi, ali tako? Znači, to vi smatrate lošom stranom ovog zakona ili nedovoljno regulisano? Marko, ili vi smatrate da je to? Ja se slažem isto da je nedovoljno dobro regulisano i posebno se postavlja pitanje davanja alata nama, upravnicima, na koji način možemo uopšte primorati nekoga da nam da takvu informaciju. Znači, ukoliko imate čovjeka kojim se ne prijavi u roku od 30 dana, ja mogu da ga prijavim da dobije tu kaznu od 5.000 dinara. I šta se dešava ukoliko on ne želi da da svoj JMBG ili bilo koju drugu informaciju. Kao što napominjem još jednom, nama su bitni kontakti kako bismo mogli da tom čovjeku omogućimo brže rješavanje problema vezan za njegovu zgradu, a to da li on izdao stan ili bilo šta, to je zapravo priča komunalnog inspektora ili neke druge institucije. Znači, ovim zakonom treba bolje izdefinisati ko je odgovoran za prikupljanje tih informacija i način na koji će se to sprovoditi u delo. Samo još jedna stvar, mi smo se ovdje vezali vezano za zakupce prostora, a ovdje u informacijama poverenika za zaštitu informacija stoji da on misli na ceo zakon. U celom zakonu ne postoji nijedna tačka zakona da se uopšte razmatra bilo kako davanje informacije bilo koga sa bilo čije strane. Znači, informacije koje daje recimo upravnik, taj upravnik, ako je profesionalni upravnik, on polaže ispit u Privrednoj komori Srbije, te informacije daje Privrednoj komori Srbije, znači daje informacije državnim organima. Opet vezano za prijavu, odnosno registra stambene zajednice u bilo kakvoj formi, u smislu nekog jedinstvenog matičnog broja građana, opet se to daje jedinici lokalne samouprave, odnosno opštini, tako da opet tu nema pojedinac nikakvih kontakata sa bilo kakvim informacijama o ličnosti. Zato mislim da je apsolutno bilo kakav komentar po pitanju ove kritike koju je dao poverenik za informacije bespredmetna, po meni. Da. Dobro. A država je, odnosno predlagač zakona je insistirao na tome da će se upravo zbog toga što će sad znati ko stanuje u čijem stanu, da li neko izdaje stan, pa se čak očekivalo i da sami stanari prijavljuju upravniku da neko izdaje stan i da će se krona svega toga biti mnogo više novca od poreza i u kasi gradskoj. Da li ste vi to malo rekli na početku da ne očekujete nešto više priliva novca zbog striktne primjene ovog zakona ili ne? To da li će biti više priliva novca, to je pitanje za državne institucije. Ali vidim, oni su to sada vama prepustili da vi uterujete to. Ja ću reći da po sadašnjoj kućnom redu koji je propisao grad Novi Sad, obaveza i u sadašnje vreme svakog vlasnika stana jeste da u roku od 8 dana od nastale promjene članova domaćinstva ili ljudi koji se nalaze u stanu to prijavi predsjedniku, odnosno profesionalnom upravniku. Ta praksa ni dan danas nije zaživjela na način kako treba.
Ovde što je loše u zakonu što se upravniku nameće da je on odgovorna osoba koja treba te podatke da predstavi, a ne daje mu se mogućnost na koji način će da skupi i kako da dođe do tih informacija. Na kraju se sve svede na slobodnu volju vlasnika stana koji će to da prijavi ili ne želi da prijavi. Znači, ono što govorim još jednom, bitno je bolje izdefinisati način na koji se može to utvrditi. Jeste imali neke primetbe na zakon, predloge? Jeste li lobirali kod nekih poslaničkih grupa, kod nekih stranaka u parlamentu? Kako ste taj deo posla kada je u pitanju novi zakon uradili vi koji se bavite ovom problematikom? Država je organizovala do sad nekoliko javnih rasprava. Mi smo bili prisutni na 3 do 4 do sad, što u Novom Sadu, što u Beogradu. Zakon je izvršio, predlog je izmenjen u nekim bitnim stavkama. Na prvoj stavci je bilo da će profesionalni upravnik za sve zgrade koje su preko 30 stanova biti obavezan. To je nakon velikog negodovanja javnosti izbačeno iz zakona. Napravljene su neke promene. Ono što je jako zanimljivo i na što se nije obratila dovoljno pažnja jeste sam način donošenja odluke Skupštine stanara. Govorim iz prakse što nam se dešava, imamo zgrade koje imaju po 80 stanova. Na Skupštini koju organizujemo pojavi se 3 do 4 ljudi. Zakon kaže da moramo imati kvorum na Skupštini. To je u ovom slučaju 41 stan, odnosno 41 vlasnik. Šta se dešava ukoliko na toj skupštini ne dođe 41 stanar? Novi zakon kaže da se nakon toga organizuje druga skupština koja bi trebala da dovede 1/3 stanara. I opet se postavlja pitanje, gde nije zakon do kraja izdefinisan, šta se dešava i ukoliko na drugoj skupštini se ne pojavi 1/3 stanara. Ono što je dobro, što prvi put napominje da ukoliko vlasnik stana ne prisustvuje skupštini, njegov glas može da da čovjek koji živi u njegovom stanu, osim ukoliko on izrazito pismenim svojim obaveštenjem kaže da glas tog njegovog zakupca ili rodbine ili koga već ne vredi. Znači, najbitnija stvar jeste izdefinisati na koji način se može doneti odluka da bude pravosnažna, a da se pri tome poveća učinkovitost cijele skupštine. Dejane, može li upravnik, odnosno predsednik skupštine, tako, stanara, da pita nekoga ko je vlasnik stana, koliko vas u ovom stanu živi, koliko vas troši vodu, koliko vas pravi smeće koje se iznosi? Je li to nešto što je važna informacija za upravnika i da li onaj ko je pitan može da kaže šta te briga, neću da ti kažem? Da, to je važna informacija. Svi znamo da se naplata vode računa po broju članova domaćinstva. Znači, to je promenljiva kategorija po svim stanovima, negde je to kategorija koja je stalna, negde je promenljiva. Znači, to su neke informacije koje se stalno prate i objektivno stanari, odnosno vlasnici stanova, sarađuju po tom pitanju i tu nema problema. I nema problema da u razgovoru sa komšijom dobije informaciju da, eto, oženio mu se sin, sad je tu još i snajka i onda broj članova domaćinstva je povećan. Znači, tu nije bilo problema, niti će imati problema. Jednostavno, ako ne pitaš, nećeš dobiti te informacije, pa će broj ostati isti. Tako da je tu sve u redu i nema problema oko toga. Hvala Bogu. Ja se izvinjavam. Ja se baš ne bi složio iz naše prakse sa ovom stvari, s obzirom da imamo veliki problem u prijavi članova domaćinstva. Vrlo često ljudi naprave problem, to je dete, tek se rodilo, ne troši vodu, ne troši struju. Baš ono troši vodu i struju. Da, upravo. U Novom Sadu je čak skoro bilo i neka velika pomama i na Facebooku i na svim mogućim medijima, gde su jednoj zgradi desilo da je neki predsjednik svojom samovoljom hteo da prijavi kućne ljubimce kao članove domaćinstva, gde se velika polemika vodila i na kraju naravno nije uspeo. Znači, postoji zaista velika disproporcija, posebno u slučajima septembar kada dođe veliki priliv novih studenta ili šta već, gde jednostavno ne možete da utvrdite tačno stanje članova domaćinstva i gde imamo velike probleme u smislu opravdane probleme gde stanari koji su redovno prijavili članove domaćinstva ne žele da plaćaju zajedničku struju ili zajedničku vodu za ljude koje nisu prijavili. 12 sati, 46 minuta, slušate Rečeno i prećutano. Ja bih želela da ovako pred kraj emisije ponovimo nešto što se meni čini najveća razlika, suštinska razlika
u načinu stanovanja i razmišljanja i trošenja novca i dolaženja do svog novca kroz Infostan u slučaju nas koji živimo u Beogradu i kroz vaše, Marko, kako se zove preduzeće? JKP Informatika. Da. Dakle, mi ne možemo novac koji izdvajamo za Infostan, koji ide, tako Dejane, u gradsko stambeno, taj novac ide tamo, a ne ide na naš račun, na račun Skupštine stanara, ili tako? A vama, vi taj novac koji odvajate, vama se to uplaćuje na račun i vi radite sa tim novcem ono što želite i ono što treba da se radi u zgradi. Mi ne dolazimo do svog novca, naš novac ide na neko drugo mesto i to je neko sabirni centar svih para koji se izdvajaju na svim opštinama u Beogradu i mi nikada ne znamo koliko tamo ima novca, to su ogromne količine novca i ako zatražimo nešto da se uradi na zgradi, oni mogu da kažu, na primjer, nema novca jer je tamo neka zgrada 50 potrošila ne znam šta i njihov upravnik je bio mnogo agilniji pa je trošio za tu zgradu i sad za vas mi nemamo ništa. I to je katastrofa. Znači, to je bukvalno jedan neuređen sistem koji guta novac naš, a mi imamo zgrade koje su u katastrofalnim stanjima. Kako je to moguće i kako to ispraviti? Upravo ovaj zakon treba da donese sledeće stvari. Prva stvar, obavezno osnivanje Skupštine stanara, gde se kaže da će svaka skupština morati da ima PIB, matični tekući račun i da će morati da ima upravnika. To je prvi korak kako bi se dalje funkcionisalo. Kod nas u Novom Sadu imamo pandan vašem Infostanu, kod nas se zove JKP Stan. To je državna firma koja omogućava tehničko održavanje. Pored nje postoje i druge privatne firme koje omogućavaju istu tu stvar. Takođe imamo i firmu koja se zove JKP Informatika, koja je objedinjena naplata zajedničke struje, zajedničke vode, svih ovih tehničkih službi koje plaćate preko Infostana, ali za razliku od vas postoji mogućnost da imamo i prihod Skupštine stanara. Taj prihod, kao što sam već pomenuo, mi samo biramo koliko će cena biti i pare koje se skupe na taj način ležu na naš tekući račun, odnosno tekući račun Skupštine stanara. Mi dalje samostalno odlučujemo na koji način ćemo raspolagati tim novcem i šta ćemo raditi. Dejane, hoće li Beograđani moći da živi, da funkcionišu na ovaj način, pa nije Novi Sad preko sveta? Evo nam ljudi koji tako rade, koji tako funkcionišu. Apsolutno, pa mi time težimo. Ovaj zakon to će upravo omogućiti. Znači, omogućit će da novac koji daju građani, odnosno vlasnici stanova, da se tačno zna koja je količina tog novca, odnosno koja je visina koja će da se uplaćuje po stanu, tačno će da se zna na što se taj novac troši i koliko nam je potrebno da bi bilo šta uradili. Mi danas imamo sledeću situaciju. Znači, 6 dinara po kvadratu je otprilike vezano za tehničko održavanje zgrade, to se uplaćuje gradskom stambenom ili Infostanu, gde god već, a 9 dinara za zgrade sa liftom. Znači, zgrada od 30 stanova sa nekom srednjom kvadraturom ili nešto manjom, znači negde oko 3.500 dinara mesečno leže para na računu. Za neke obilate velike radove to je sigurno nedovoljno nedostataka novca. Mi do sada nismo mogli da pratimo kakva je situacija na našim tekućim tim računima za zgrade, a kamoli možemo u budući. Uvijek se desi da po nečijoj tamo volji mi damo zahtev neke zanatske radove i kažu može da se radi, ne može da se radi i tako dalje i tako dalje. Ovaj novi zakon upravo donosi to da možemo mi stvarno da upravljamo našim zgradama, da ih održavamo i svima da bude bolje. Izvolite. Praksa zemalja iz okruženja pokazuje zaista ovo o čemu pričamo. Ako sam dobro upoznat, u Sloveniji imate obavezu otprilike od 2 eura po kvadratu stana da ulažete u taj stambeni fond. Ne znam ko je od vas bio u poslednje vreme u Ljubljani i pogledao kako njihove fasade izgledaju. Jednostavno, da bi se nešto obnovilo i da bi funkcionisale, pare moraju da postoje. Ono što je bitno, što treba sebi u glavi postaviti, jeste da mi sami biramo koje će to sredstva biti, kako ćemo ih trošiti i na koji način ćemo ih prikupljati. Ovaj zakon, za razliku od nas, vama omogućava i sledeću stvar, da vi ne dajete pare Infostanu, već da napravite dogovor gde će stanari samostalno da uplaćuju na račun Skupštine stanara, a za stanare koji ne budu htjeli da plaćaju, da postoji mogućnost da to uradite preko izvršitelja. Još jedna stvar koja je jako bitna, znači to sam rekao,
Znači, rekao, najbitnija je stvar način na koji se prikuplja novac. Znači, ogromni veliki je problem da pojedinac ide od stana do stana i da traži pare za bilo šta. U ovom slučaju, ovaj zakon omogućava da faktički ta uplata dolazi direktno preko infostana sa ostalom uplatom i da skupština stanara na taj način preko jedne brand firme dobija na svoj račun preko infostana novac koji služi dalje za održavanje zgrade. Znači, to je jako bitna stvar. Praksa Hrvatske i Mađarske jeste da to ide preko profesionalnih upravnika. Da. Možete li vi da radite kao upravnik u Beogradu? Vaša firma. Eto vam, tržište ovde. Možete nas slobodno kontaktirati na www.haus.rs ili nas kontaktirati na broj telefona 066 433 da nešto naučimo i od vas, ne morate baš da se reklamirate tako javno i otvoreno, ali hvala svakako Marko Grbić, vlasnik firme Houseman iz Novog Sada, koji je upravnik